Aylanayın prezident balam, aylanayın kamçı. Uşunday kılıp, ne uşunday avhalga keltirip koydun. Men batır enemin balam. 8 balanı terbiyelagan balam. 8'ini teң okuttum. Çoğ öttüm bарын. Temekide жүрүp, keşip жүрүp bарын men üşüntüp, iştep, alacağımdı baktım balam. Men endi 90'ga geldim balam. 90'ga gelgende mintip жақшылығын көрөмбү дегенде мен 90'ga келіп мintip ыйлап қалдым балам. Бұл не деген шумдук? Күйөө баламды камадың, Раушанымды камадың. Раушанымдан кейін қызымды камадың балам. Не болду ушунчалык? Кыргызстанда, мындай кыргыздарда мындай жашоо болгон жок эле го. Мындай нерсе болгон жок эле го балам. Не болду ушунчалык? Мына kızı жалгыз kaldı balam. Kızının canında mintip taң atkанча ысып, мына бүгүн туылган күнү кызынын. Мына ыйлап, температура болуп таң атканча уктабай чыкты кызым. Жанында мен отурдум ыйлап. Не болду ушунчалык? Садага кетейин балдарым, не болду? Айланайын балам. Неге ушунчалык менин кызым саясатыңа кошулбаса? Менин балам 4 баланы туду, öndürüp, östürdü. Erteminen turat baldарын desat kalıp ketet. Keşinde gelip tamagın kılat, biröön oyaka taşıyt. Düşten keyin biröön okuga taşıyt, biröön үйüne taşıyt. Menin balamın, kızımның boş oturgan kolu jok ele go. Nege mınçalık ушундайга аралашпаган kızım бар эле go, akıldı, estүү kızım бар эле. Nege mınдай kılıp жатсыңдар, айланып кетейиндер. Картайганда bir пиала чайын ичем дегенде мени неге мындай кылып койдуңдар, айланып кетейиндер, садаган кетейин балдарым. Мындай нерсе болгон жок эле го. Энди Кудай имени сап берсин балам. Мен 90'ga келгенде Раушаным чыксын, кызым чыксын. 90'ga келгенде мага топурак салсын балам. Мени көм койсун. Aynen keteyim, ne oldu şunçalık Kırgızstan'da, ne olup gitti? Mınçalık bolğun joğuluk aylanıp keteyim. Kızımdı çıkargıla, balamdı çıkargıla Rauşan'dı. Kızı iyilap oturuyor uyda. Bugün oynap küle turgan vağında iyilap oturuyor nevrem uyunda. Atam apam dep taң atkanча korkup kalgandı kızı. Apa da bakırıp çıgat ыйлап. Aynen keteyinler ne oldu şunça. Sadır balam, Rahim kıl balam. Aynen kamçı balam, Rahim kıl. Sizlerdi de yine östürgen, ata östürgen balam. Mağa okşap barыңды, ata yine östürgen. Sizlerde de karı görgön baldar desinler. Bak karını ataңды görgöndürsün, apaңды görgöndürsün balam. Bärin sıylagandırsın. Men de Kuday üşüntüp sıylagıla balam. Sadagan keteyinler. Ne oldu? Men de üşüntüp karlıkka jetip maga kıyım boldu bak kızının ıylagan köz yaşı maga. En bir kıyım boldu balam. En bir kıyın iş bolup atır maga.